Биднийг аварсан бурхан аваа талархлаа. 죄 가운데 살며 지옥 갈 수밖에 없던 그런 비참한 인생이었습니다. Гэм нүгэл дундаа амьдран тамраа хосоор аргагүй хөөрхөлтэй амьдарч байсан мэлээ. 예수님의 보혈로 우리의 모든 죄를 영원히 사해 주시고 Есүсийн үе цусаар бидний бүх гэм нүглийг уучлан өгч 우리 같은 죄인도 천국 갈 수 있는 소망을 주심에 감사드립니다. бидний шиг гэмтнүүд ч гэсэн деважин явж чадах найдварыг өгсөн талархаж байна. 이 땅에서 하나님의 자녀로서의 삶을 살 수 있게 해주셨습니다. Энэ газар дээр бурхан таны хүүхдээр амьдрах эрхийг зөвшөөрсөн мэлээ. 복음 안에서 복음을 증거하는 삶을 살 수 있게 해주심에 더 감사드립니다. Мөн илүү ихээр сайн мэдээний дотор амьдрч чадхаар боломжийг зөвшөөрсөн талархаж байгаа илээ. 특별히 저희들 충성되게 여기셔서 교사의 귀한 직분을 허락해 주셨습니다. Онцгойлон биднийг ч гэсэн итгэмжид хэмээн үзэж багшийн үйлчлэлээр ч гэсэн тавьсан мэлээ. 주님이 주신 이 직분을 소홀히 여기지 않도록 지켜주시고 Эзэн таны өгсөн үйлчлэлийг хөнгөн хумгаа үзэхгүй байхад та тусалж 우리 교사들에게 먼저 주님의 말씀과 지혜를 주셔서 манай багш нарт эзэн та өөрийн мэрэгэн ухаан үгээ илүүхээр өгж 하나님의 직분을 수행하는데 부족하지 않도록 주님 도와주시옵소서. эзэн таны үйлчлэлийг гүйцэтгэн хийхэд дутагдах зүйлгүйгээр та хангаж өгнө. 더욱 말씀에 의지하고 순종하는 교사들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Илүү ихээр үгэнд найддаг, дуулууртай амьдрдаг багш нараа чадхаар эзэн та 오늘 удирдаарай. 말씀의 모든 시종을 주님의 자비하신 손길에 부탁드립니다. Өнөөдрийн үгийн бүхэл цагийг эзэн таны энэрнгэн мотор даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 Биднийг хайрладаг 예수님 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 오늘 국가 본문 내용을 잠깐 읽겠습니다. Өнөөдөр сурах үгээ хамтдаа уншаад эхлэе. 창세기 26장 Эхлэл 26 1절부터 5절까지 1-5 хүртэл 창세기 26장 1절부터 5절까지 함께 읽겠습니다. Эхлэл 26-гийн 1-5 хүртэл хамтдаа уншъя. Авраамийн үед анх ган гачиг болсон тэр газарт дахин ган гачиг болсон Исаак Гераруу одож Палестин хаан Абимелех дээр хүрч очжээ. Эзэн Исаакт үзэгдэж чи Египт рүү буюу миний зааж өгөх газарт суурш. Тэр газарт суув. Би чамтай хамт байж чамайг өрөө. Энэ бүх газрыг чамд болон чиний өрөөдөнд өгнө. Би чиний эцэг Авраамд ангаасан хангаргаа биелүүлнэ. Би чиний өрөөдмийг Тэнгэрийн од мэд олон болгож энэ бүх газрыг чиний өрөөдөнд өгнө. Газар дэлхийн бүх үндэст нь чиний өрөөдмөр дамжин өрөвдөх болно. Учир нь Авраам миний дуу хоолойг сонсон дуулууртаа дагаж миний журам заавар, миний тушаал, миний зарлиг болон миний хуулийг сагсан билээ гэв. 자, 오늘 공과 제목이 오래 참은 이삭이죠. Тэр өнөөдрийн хамтдаа сурах үгийн маань сэдв удаан твчэж чадсан Исаак байна. 사실 공과 제목에서 우리가 오늘 배워야 될 내용과 또 아이들에게 전해야 될 내용이 함축되어 있다고 할 수 있습니다. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний сурах гэж байгаа энэхүү сэдвийн гарчганд маань бидний сурах өнөөдрийн нийт агуулга хүүхдүүд маань сургамж болох бүх зүйл ингэ шингэсэн байгаа гэж хэлж байна. 이삭은 자기 삶 가운데 하나님을 의지해서 무엇을 참고 견뎠을까요? Исаак өөрийнхөө амьдрал донд юуг илүүхээр твчиж одоо даван туулж гарсан болоо. 그 이삭의 삶이 우리에게 많은 교훈을 주게 될 겁니다. Тэгэхээр Исаакийн амьдрал бидэнд маш их сургамжийг харуулж байгаа өгнө гэсэн. 먼저 이삭은 기쁨이란 이름의 뜻을 가지고 있습니다. Тэгэхээр Исаак болохоор баяр хөөр гэсэн нэрийнх нь утга баяр хөөр байна. 이삭의 탄생은 아버지 아브라함과 사라에게 큰 기쁨이 되었겠죠. Тэгэхээр Исаакийн мэдлэлт нь эцэг эхтэй Авраам Сараад маш том баяр хөөр болсон байгаа. 이삭이 100세 때 하나님께로부터 받은 약속의 자녀입니다. Тэгэхээр Исаакийг 100 настайд нь мэндэлсэн Бурханаас ирсэн амлалтын хүү байна. 그리고 창세기 21장 6절에 보면요. За Эхлэл 21-ийн 6 дээрээс харуул 이삭의 탄생은 부모뿐만 아니라 주위의 모든 사람에게도 기쁨이 되었다고 기록되어 있습니다. Исаакийн мэдлэлт нь эцэг эхтэй төдийгүй эргэн тойрныхоо бүх хүмүүс баяр хөөр болсон гэж гарч байгаа. 자, 창세기 12장부터 창세기 마지막 50장까지는요. Тэгэхээр Эхлэл 12 дугаар бүлгээс 50 дугаар бүлэг хүртэл 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉 이 네 명의 이야기가 기록되어 있습니다. Авраам, Исаак, Йосеф, Яаков гэсэн дөрвөн хүний түүх бүжээстэй байгаа. 요셉의 죽음으로 창세기가 끝나게 되죠. Йосефийн үгээр Эхлэл ном төгсөж байгаа тийм ээ. 자, 이 네 사람 중에 가장 오래 산 사람이 이삭입니다. Энэ дөрвөн хүн дундаас хамгийн урт насалсан хүн нь Исаак байгаа. 자, 아브라함이 175세를 살았죠. Авраамны 175 насалдаг, 야곱은 147세, Яаков 147, 요셉은 110세를 살았습니다. Йосеф 110 насалсан байгаа. 근데 이삭은 무려 180세를 살았죠. Харин Исаак нь 180 насалсан байгаа. 근데요,
가장 오래된 사람이지만 성경에는 가장 짧은 이야기가 기록되어 있습니다. хамгийн урт насалсан хүн боловч Библиэлд маш товчхон бичигдсэн байгаа. 성경에 짧게 기록됐다고 해서 중요하지 않다는 그런 이야기는 아니겠죠. Тэгэхээр Библиэлд маш товчхон богинохын бичигдсэн гэлээгээд одоо тийм чухал хүн биш гэсэн үг биш шүү дээ, тийм ээ. 그리고 이 네 사람 중에요. 왜 하나님께서 주신 가나안 그 땅을 한 번도 떠나지 않고 살았던 사람이 이삭이기도 합니다. Тэгэхээр энэ дөрвөн хүн дотроос Канаан нутгийг орхилгүйгээр нэг ч удаа орхилгүйгээр амьдарсан хүн нь Исака гэж хэлж байна. 가나안 땅에서 평생을 살았고 Канаан газар нутаг дээр бүхэл нь амьдралынхаа турш амьдарсан. 하나님 말씀에 순종했던 순종의 삶을 살았던 그런 인물이기도 합니다. Тэгэхээр Бурхны үгэнд дуулууртайгаар амьдарсан одоо тийм хүн гэж хэлж болох нь. 그럼 오늘 본문을 통해서 한번 이삭의 삶을 생각해 보도록 하겠습니다. Тэгвэл өнөөдөр түрүүн уншсан гол үгээрээ дамжуулаад Исаакийн амьдралын талаар бүгдээрээ хамтдаа илүүгээр тунгаан бодсон цаг гаргая. 창세기 26장 1절 2절을 다시 한번 Эхлэл 읽어보겠습니다. 26-гийн 1-2-ыг дахин хамтдаа уншъя. Авраамийн үед анх ган гачиг болсон тэр газарт дахин ган гачиг болсон Исаак Герар руу одож Филистийн хаан Абимелехтер хурж очжээ. Эзэн Исаакт үзэгдэж чи Египт рүү бүү яв. Миний зааж өгөх газарт суурш. 자, 아브라함 때 흉년이 있었죠. Авраамийн үед нэг удаа ган гачиг болж байсан. 아브라함은요 그 흉년을 피해서 애굽 땅으로 내려갔습니다. Авраам тэр ган гачигаас зугтан Египт рүү ороод явдаг. 자, 우리가 여기서요 한 가지 교육이 얼마나 중요한 건지 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. Тэгвэл бид нар яг энэ зүйлээс харж үзээд сургалт гэдэг хичнээн чухал бай гэдгийг хамтаа бодож үзсэн цаг гаргая. 자, 성경에 보면은 이삭 때도 아브라함 때와 마찬가지로 큰 흉년이 있었다 그랬죠. Тэгээ Библиэлээс харах юм бол Авраамийн үед жалгаагүй, Исаакийн үед жалгаагүй маш их том ган гачиг болсон гэж гарч байна. 아버지가 그랬던 것처럼 이삭도 애굽에서 그 흉년을 피하고자 합니다. Тэгэхээр яг эцэг нь яг тэгэж байсан шиг Исаак ч гэсэн ган гачигаас зайлсхийн зугтан явахыг оролдсон байна. 아브라함의 삶을 통해서 교훈을 받았겠죠. Мэдээж Авраамийн амьдралыг хараад сургагдсан байж таарна тийм ээ. 여러분요 교육이라는 것은 좋은 것만 전해지는 것이 아닙니다. Тэгэхээр сургалт гэдэг нь зөвхөн сайн зүйлийг дамжуулж өгдөг юм биш. 잘못된 삶도 죄도 교육이 될 수 있습니다. Тэгэхээр бидний буруу амьдарч байгаа амьдрал маань, гэм нүгэл маань ч гэсэн бусдад сургалт болоо явж иж болох юм 우리 гэсэн. 교사들은요 Тэгвэл манай багш нар 아이들에게 하나님의 말씀을 가르쳐준 교사잖아요. хүүхдүүдэд Бурхны үгийг зааж өгж байгаа багш нар тийм ээ. 아이들 우리의 말만 듣는 것이 아닙니다. Тэгэхээр бид нэр хүүхдүүд сурагч нар болохоор зөвхөн бидний үгийг л сонсоод сурдаг юм биш ахна. 아이들 우리의 삶을 보고 또 우리의 말하는 것, 또 행동하는 것 모두 교육할 겁니다. Тэгэхээр хүүхдүүд бол бидний хэлж ярьж байгаагаар зогсохгүй амьдралыг маань үйлдэж байгааг маань ч гэсэн хараад сургагдаж сурж байдаг гэсэн. 우리 교사들의 신앙이 아이들에게 교육된다는 것을 우리가 생각하고 신중한 또 삶을 살 필요가 있다고 생각합니다. Тэгвэл багш нар бидний амьдрал маань ч гэсэн тэр чигээрээ хүүхдүүдэд нөлөөлж бас тэр чигээрээ сургагдаж үлгэр дуурайл болж байдгаа гэдгийг бодох хэрэгтэй гэсэн. 이삭이 아버지 아브라함을 배웠던 것처럼 말이에요. Тэгэхээр яг Исаак эцгийнхээ амьдралыг хараа сурсан шиг байна. 자, 이삭도 아버지처럼요. 이 자기가 살던 고향을 떠나서 애굽으로 내려가려고 하고 있습니다. Тэгэхээр Исаак ч гэсэн яг аавтайгаа эцэгтэйгээ адил Канаан нутгийг орхиод Египт рүү явах гэж оролцсон байна. 성경에 보면요. 이삭이 살던 고향은 브에세바입니다. Тэгээ Библиэлдээс харах юм бол Исаакийн амьдарч байсан газар нь Бершиба гэж гарч байгаа. 자, 흉년을 피해서 애굽으로 내려가기 위해서 브에세바를 떠났습니다. Тэгээд ган гачгаас зугтаад Египт рүү явахын тулд Бершибаг орхисон байна. 자, 그랄에 이르렀다고 돼 있죠. Эндээс харах юм бол Герар руу одож гисэн байна тийм ээ. 그랄 땅에서 하나님이 이삭에게 처음 나타나십니다. Герарын газар нутаг дээр амьдарч байхад нь Исаак дээр бурхан ирдэг байна. 그리고 이삭에게 명령을 하시죠. Тэгээд Исаак тушаадаг. 애굽으로 내려가지 마라라고 명령하십니다. Чи Египт рүү бүү яваа гэж хэлсэн. 너는 가나안 땅에 거하라라고 명령하십니다. Тэгээ чи Канаан нутагт сууршаа гэж хэлж байгаа. 명령뿐만 아니라 하나님의 축복의 약속도 함께 말씀하고 계십니다. Тэгэхээр энэ нь бурхан тушаага зогсоогүй ерөөлийнх нь амлалт ч гэсэн хамт байгаа хаа. 네가 내 말을 순종해서 가나안 땅에 거한다면은 Тэгээ чи миний үгэнд дуулууртай байгаа Канаан нутагт амьдрал оршоо. 네 아비 아브라함을 통해서 하나님께서 약속하신 그 약속을 너를 통해서 다 이루어주겠다. Чиний эцэг Авраам дамлсан амлалтууд, ерөөлийн амлалтуудаа чамаар дамжуулан биелүүлэх болно. 너에게 가나안 땅을 주고 Чамд Канаан нутгийг өгөн. 큰 민족 이스라엘 민족을 이루게 해주시고 Тэгээ том үндэстэн, агуу үндэстэн, Израиль үндэстэн бий болгож өгөн. 그 민족을 통해서 천하 만민이 복을 받을 수 있는 예수님을 약속하고 계십니다. Тэр үндэстнээр дамжуулаад бүх ард түмэн өрөөгдөх Есүсээр дамжин ирэх ерөөлийг бас амласан байна. 자, 이삭은 하나님의 말씀에
Тэгвэл Исаак Бурхны үгэнд дуулууртай амьдарсан байна. 자, 창세기 26장 Эхлэл 26-гийн 6절. 6. 6절 제가 읽겠습니다. 26-гийн 6-г би уншиж өгье. Тэгээд Исаак Герарт амьдран суух болжээ. 자, 이삭이 그랄에 거하였더니 그랬죠. Исаак Герарт амьдран суух болжээ гэж юм тийм ээ. 자, 사실은요. 자기 고향 브엘세바로 돌아가야 됩니다. Яг үүндээ өөрийнхөө нутаг руу ингээд Бершеба руу явах ёстой. 근데 이삭은 자기가 거할 땅을 그랄로 정하고 거할 그 그랄에 거하게 됩니다. Гэтэл Исаак өөрийнхөө амьдран суух газрыг Герар тогтоогоо Герартай амьдран суусан байна. 자, 우리가 그랄 땅이 어떤 땅인지 한번 생각해 보고 갈 필요가 있습니다. Тэгвэл энэ Герар гэдэг нь ямар газар нутаг вэ гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй. 그랄은요. 가나안 땅이죠. 가나안 땅. Герар нь болохоор Канаан нутаг тариалагддаг. 가나안 땅이 가장 끝에 있는 땅이라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр Канаан нутгийн одоо бүр хөлийн төгсгөлд нь байдаг газар гэж хэлж болно. 그랄을 지나면 바로 애굽인 거예요. Яг Герарыг өнгөрөөл явах юм бол Египт газар нутаг гарч ирнэ гэсэн. 자, 그랄은요. 가나안과 이집트, 애굽의 경계선 땅이라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр Герарын газар нутаг нь Канаан болоо Египт хоёрын хөлийн зааг дээр оршдог газар ахна. 자, 여기서 이삭의 두 가지 마음을 우리가 볼 수 있죠. Тэгэх юм бол эндээс бид нэр Исаакийн тэр хоёрдмал сэтгэлийг харж болох. 하나님의 말씀에 불순종할 수는 없고. Бурхны үгэнд дуулуургүй байх аргагүй. 근데 애굽 땅에 미련은 남는 거예요. Тэглээгээд Египтийн газар нутаг руу ингээ хараад бас ширтээд байж гинэ гэсэн. 그래서 애굽 땅이 보이는 그랄 땅에서 거하게 된 겁니다. Тэгэхээр Египтийн газар нутаг харагдаж байгаа Герар нутагт амьдран суусан байна. 자, 그랄 땅은 항상 유혹이 있었겠죠. Тэгэх бол нь Герарт мэдээж байнгын уруу татлах байж таарна тийм ээ. 그 흉욕 가운데 그 애굽 땅이 보였을 겁니다. Тэгээд тэр ган гачгийн тэр үед нь ч гэсэн Египт нутаг харагдсан байж таарна. 자, 그리스도인들은요. 유혹이 있는 땅에 있으면은 항상 미혹하게 됩니다. Тэгэх бол Христэд итгэгч хүмүүс уруу татагдах газарт байх юм бол нь байнгын уруу татлах дунд байх нь. 자, 그랄에서 이삭의 삶이 어땠을까요? Герарт амьдарч байхад Исаакийн амьдрал ямар байсан болоо? 결코 편한 삶은 아니었습니다. Огтгонч амар тайван амьдраагүй байх нь. 창세기 26장 Эхлэл 26-гийн 7절. 7. 7절 같이 읽겠습니다. 26-гийн 7-г хамтдаа уншия. 그곳 사람들이 그 아내를 Тэр нутгийн хүмүүс эхнэрийн талаар асуусан 그는 나의 тэр 누이라 하였습니다. энэ бол миний 일반 охин дүү 부부의 гэжээ. 아리 땅으로 Ребека нуруу гоолог царай үзүүлчэнтэй учраас энэ нутгийнхан түүнээс 나의 олж 아내라 하기로 өөрийг нь алж магадгүйгээд өөрийнхөө эхнэр гэж хэлхээс тэр айжээ. 자, 자기 부인 리브가를 누이라고 속이게 되죠. Тэгэхээр өөрийнхөө эхнэр Ребекаг охин дүүгээ гэж хуурсан худлаа хэлсэн байна. 자, 어찌 보면은 참 부끄러운 삶이죠. Нэг талаас харах юм бол нь маш одоо ичвэр амьдрал гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 그 아내라고 부르지 못하고 누이라고 속이게 되고. Өөрийнхөө эхнэрийг эхнэрээ гэж хэлж чадахгүй охин дүүгээ гэж хууржээ. 자, 그것을 본 리브가의 마음은 또 어땠을까요? Яг тэр зүйлийг нь харж байгаа Ребекагийн зүрхсэтгэл ямар байсан болоо? 남편인데. Өөрийнх нь нөхөр тийм ээ. 어찌 보면은 참 못난 남편이다라고 생각할 수 있었겠죠. Тэгээ нэг талаас харах юм бол одоо ямар одоо онцгүй одоо нэг өөдгөө тийм нөхөрөө гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 또 그렇게 말해야만 하는 이삭의 입장은 얼마나 또 마음이 아팠겠습니까? Бас тэгэж хэлхээс өөр аргагүй байгаа Исаакийн зүрхсэтгэл ч гэсэн бас ичнээх өвдсөн бол тийм ээ. 그것을 또 끝내 블레셋 왕에게 들켜가지고요. Тэгээ түүний сүүлд нь эцэстээ энэ худлаа нь Филистийн хаанд баригдаад. 그 이방인이잖아, 이방인. Одоо Филистийн хаан ч нь одоо харь үндэстэн шүү дээ тийм ээ аврагдаагүй хүн. 이방인에게 부끄러움을 당하는 그런 일들이 있게 됩니다. Тэгэхээр харь үндэстэн хүн ч гэсэн одоо ичвэр дүр төрхөө ингээ харуулсан гэсэн үг байна. 우리가요 유혹되는 땅에 있을 때, Тэгэхээр бид нэр яг уруу татагдах газарт байвал 그 미혹되는 땅에 있을 때 우리는 뭐 온전한 삶을 살 수 없습니다. уруу татагдах газарт байх юм бол бид нэр яг бүрэн амьдралаар амьдрч чадахгүй гэсэн. 우리는 그리스도의 향기를 품어야 되는데, Уул нь бид нэр Христийн ангилын үнэрийг гаргаж явах ёстой. 오히려 이방인들에게 부끄러움이 되고 Эсвэргээр харь үндэстэнүүдэд одоо ичвэр зүйл болоод 또 판단거리가 되는 삶을 살 수도 있다는 겁니다. тэгэхээр харь үндэстнүүдэд шүүгдээд амьдрах тийм амьдралаар амьдрч яж болох юм а гэсэн. 그래서 하나님은 항상 죄와 구별된 삶을 살라고 말씀하십니다. Тэгэхээр Бурхан байнга л гэм нүглээс бүрэн тусгаарлагдсан амьдралаар амьдраа гэж хэлж байна. 창세기 26장은 잠깐 적어 놓으시고요. Эхлэл 26-гаар түр хавчуулаад 고린도 후서 2-р Коринт 6장 6. 고린도후서 6장 2-р Коринт 6-гийн 17절부터 17-оос 7장 1절까지 7-гийн 1 хүртэл 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншия.
Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлтдаг. Бузар юмд бүү хүр. Би та нарыг хүлээн авч, би та нарын эцэг болж, та нар миний хөвгүүд охид болно гэж төгс хүчит эзэн айлтдаг гэжээ. Хайртууд минь, эдгээр амлалт байгаа тул бид өөрсдийгөө мах бодгийн ба сүнсний бүхэл бохроос цэвэрлэе. Ингэхдээ Бурханаас имэж ариун чанарыг төгс олгоё. 자, 하나님은요, 우리가 하나님의 자녀로서 온전한 삶을 살기를 원하십니다. Тэгэхээр Бурхан Бурханы хүүхдийн хувьд биднийг бүрэн төгс амьдраасаа гэж хүсдэг. 그래서 따로 있으라고 말씀하시는 거예요. Тийм учраас тусгаар бай гэж хэлээд байгаа хаа. 자, 세상 사람들과요 상관없이 살라는 이야기가 아니죠. Тэгэхээр энэ ертөнцийн хүмүүсээс бүр тусгаар ямар ч хамааралгүй амьдрах гэсэн үг биш тийм ээ. 함께 살되 Одоо хамтдаа амьдран 세상 사람처럼 살지 말라는 거예요. ертөнцийн хүмүүс шиг бүү амьдраа гэсэн үг. 죄 가운데 함께 하지 말라는 겁니다. Гэм нүгэл донд хамтдаа бүү гэм нүглийг бүү үйлдэх гэсэн үг. 세상 사람들이 바라보고 추구하고자 하는 욕심 안에 살지 말라는 겁니다. Энэ ертөнцийн хүмүүсийн шунаад байгаа авахыг хүсэж байгаа тэр шунал дунд нь автан хамт бүү амьдраа гэсэн үг. 세상 사람처럼 하나님을 두려워하지 않고 자기 마음대로 살지 말라는 겁니다. ертөнцийн хүмүүс шиг Бурханаас эмээхгүй өөрийнхөө дур зоргоор бүү амьдраа гэсэн үг. 여러분, 하나님을 두려워해야 구별될 수 있습니다. Бурханаас эмээжж тусгаарлагдаж чадна гэсэн үг. 하나님을 두려워해야 죄에서 떠날 수 있습니다. Бурханаас эмээжж гэм нүглээс холдож хүндэрч чадна гэсэн үг. 자, 하나님은 이 이삭을 축복하셨죠. Бурхан энэ Исаакийг юрөөсөн бахан. 비록 그랄 땅에 거하고 있었지만 Одоо хэдийгээр Керарын газар нутаг дээр амьдарч байсан ч 이삭은 하나님의 말씀에 순종해서 가나안 땅에 머물렀습니다. Исаак Бурханы үгэнд дуулууртай байж Канаан нутаг дээр оршин суусан бахан. 왜 그랄에 거하는 그 이삭을 하나님이 축복하셨을까? Тэгвэл ягаад Керарт амьдарч байгаа Исаакийг Бурхан юрөөсөн болоо? 거기에는요 하나님의 크신 계획이 있기 때문이었습니다. Тэнд Бурханы маш агуу төлөвлөгөө байсан учраас тэр ахан. 우리가 이해 못한 일들을 우리가 성경 통해서 이렇게 잠시 생각해볼 이야기들이 많이 있죠. Тэгэхээр бид нэрээ ойлгохдохгүй зүйлсүүдийг Библиэр дамжуулаад ингээд тунгаан бодох зүйлс маш их гардаг байдаг тийм ээ. 어찌 보면 완전한 순종도 아니잖아요. Тэгээ нэг талаасаа харах юм бол бүрэн төгс дуулууртай байгаад байгаа юм биш үү шүү дээ тийм ээ. 하나님은 부엘사바로 돌아가기를 원했습니다. Бурхан Бершеба руу буцаасаа гэж хүссэн. 근데 이삭은요 Харин Исаак 애굽이 바라보는 그랄 땅에 거했잖아요. Египт харагдаж байгаа Керарын газар нутаг дээр амьдарсан байна. 그런데 왜 하나님은 이삭을 축복하시고 이삭을 사용하셨을까? Тэгвэл тийм байхад хүртэл Бурхан ягаа Исаакийг өрөөгөөд ашигласан болоо. 우리가 성경 읽다 보면 좀 이해가 안 되고 내가 하나님이라면 이렇게 했을 텐데 Одоо бид нэр Библийг уншаад үзэх юм бол жоохон ойлгогддоггүй. Би Бурхан байсан бол ингэчих байсан да. 그런 생각이 드는 그런 성경도 많이 있습니다. Тэгэж бодогдуулдаг Библийн хэсгүүд олон гардаг. 이사야 Исая 55장을 잠깐 보겠습니다. 55-аас хамтаарай. 55장 Исая 55, 8절 9절 Исая 55-ийн 8절 9절 8, 9 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншъя. 여호와의 Учир нь 말씀에 миний 내 бодол 생각은 санаа 너희 та нарын 생각과 бодол 다르며 санаа шиг 내 биш. 길은 너희 Миний 길과 замч та нарын замаас өөр гэж эзэн айлдаж байна. 내 길은 너희보다 Тэнгэрээс газраас өндөр байдаг шиг. 내 Зам 생각은 минь 너희 та нарын 생각보다 замаас, бодол минь та нарын бодлоос өндөр илээ. 자, 우리가 우리 삶 가운데 이해되지 않는 일이 있다 할지라도 Тэгэхээр бидний амьдрал донд маань ойлгохдохгүй зүйлс тулгарсан ч 우리 이성으로 도저히 이해되지 않는다 할지라도 тэгээ бидний бодлоор бол ерөөсөө ойлгохдохгүй байсан ч 그렇다고 해서 하나님을 우리가 판단하고 하나님을 원망할 수 없는 겁니다. тэглээгээ бид нэр бурханд гомдлоод бурхныг шүүх аргагүй гэсэн. 주님의 생각과 계획은요 우리 생각과는 하늘과 땅 차이 나갈 수 있습니다. Тэгэхээр эзний бодол болон төлөвлөгөөнд бидний бодол төлөвлөгөөнөөс тэнгэр газар шиг ялгаатай гэж хэлж 우리의 байна. 생각으로는 하나님의 계획을 가늠할 수가 없습니다. Тэгэхээр бид нар өөрсдийн бодлороо бурхны бодлыг таамаглах аргагүй. 그런데요 어떤 삶이든지 하나님은 가장 선한 길로 우리를 인도하시는 것을 알아야 됩니다. Гэхдээ ямар ч зам төлөвлөх бодол байдаг ба бурхан бол бидний замыг хамгийн сайнаар нь удирддаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그것이 하나님의 섭리죠. Тэр нь бурхны таалал байгаа тийм ээ. 자, 이삭은 자기 생각대로 그랄 땅에 거하고자 했지만 Исаак өөрийнхөө бодлоор Керар дээр оршин суусан ч 하나님은 그랄 땅에 거하는 이삭을 축복하시고 하나님의 방법대로 그 그랄을 떠나게 하십니다. тэр бурхан Керарт амьдарч байгаа Исаакийг өрөөгөөд өөрийнхөө аргаар Керарын газар нутгаас гаргадаг. 자, 창세기 26장 Эхлэл 26 14절 15절 14 15 14절부터 15절까지 14-өөс 15 хүртэл 자, 제가 읽겠습니다. би уншиж өгье. Тэр хонин сүрэг, өхөр сүрэг, асар олон хамжлагтай байсан бөгөөд Филистичүүд түүнд атаархаж
Түүний эцэг Авраамийн өдрүүдэд зарц нарынх нь ухаж гаргасан бүх худгийг шороогоор дүүргэн битүүлв. Абимелех Исаакт чи биднээс илүү хүчтэй болсон учраас биднийг орхиж яв гэв. Исаак тэндээс хөдлөн явж Герарын хүндийд майхнаа барьж тэнд суув. Эцэг Авраамынх нь өдрүүдэд ухаж гаргасан худгуудыг Исаак дахин ухжээ. Учир нь Авраамыг өөд болсны дараа тэдгээрийг нь филистичүүд болж битүүлсэн байв. Исаак тэдгээрийг эцгийнхээ өгсөн нэрээр нэрийдэв. 자, 이 그랄 땅에서 이삭은 가장 큰 부자가 됐습니다. Герарын газар нутгаар амьдарч байхдаа Исаак хамгийн том баян хүн болсон байна. 12절에 보면은요. 12 дээрээс харвал 그 땅에서 농사를 했는데 하나님이 100배의 수확을 주셨다고 돼 있어요. одоо тэр газар тариалан тарьж байхад одоо жил 100 дахин их ургац авбаа гэж гарч байна. 양과 소가 떼를 비워 엄청나게 많았다 그랬죠. Тэгэхээр хонь мал үхэр сүрэг ч гэсэн маш олон байваа гэнэ. 또 이삭의 종들도 굉장히 많았다고 그랬죠. Тэгээ Исаак ч гэсэн маш олон одоо хамжлагтай одоо зарцтай байсан гэж гарч 자, байна. 그것을 본 블레셋 사람들이 어떻게 생각했습니까? Тэгвэл тэр бүгдийг нь харж байгаа Блесчүүд юу гэж бодох вэ? 좋게 생각한 게 아니죠. Одоо сайхнаар хүлээж авч ерөөсө бодоогүй гэсэн үг. 세상 사람들은요, 영적인 것은 보지 못합니다. ертөнцийн хүмүүс сүнслэг зүйлийг харж чаддаггүй. 그 복이 어디서부터 왔는지, Тэр ерөөл нь хаанаас ирсэн бэ? 왜 그런 복을 얻게 됐는지, Яагаад тийм ерөөлийг авахар болсон? 그런 눈을 볼 수 있는 눈은 없습니다. Тийм зүйлийг харж чадах ерөөл харж чадах нүд байдаггүй. 오직 육신적인 것만 보게 되죠. Зөвхөн махан биеийн зүйлсийг л хардаг тийм ээ. 그래서 그 부를 시기하고 이삭을 쫓아내게 됩니다. Эцэстээ тэр бүгд нь атаархаж Исаакийг хөөж явуулаа гэж байна. 이삭이 가지고 있던 그 우물을 메어버리죠. Исаакийн ухсан байсан худгийг нь болж битүүлсэн. 근데 이삭은 다투지 않고 다툼을 피해서 그냥 떠나게 됩니다. Тэгсэн ч гэсэн Исаак маргалдаж муудалцалгүйгээр тэр маргаанаас зайлсхийдэг байна. 자, 근데요, 이 우물은요, 이 중동 지방에서요, 생명과 직결되는 그런 것입니다. Тэгэхээр ойрох дорнодын газар нутагт худаг гэдэг нь одоо яг амьдралын их булгаа гэж үздэг. 자, 땅을 판다고 물이 나오는 게 그냥 나오는 게 아니죠. Тэгээ газар ухлаа гэж шууд худаг гараад ирдэг юм биш шүү дээ, тийм ээ. 자, 제가 살고 있는 돈두고비에서도요, 물이 귀합니다. Тэгэхээр миний амьдарч байгаа дунд хувьд ч гэсэн ус олол нь маш эрхэм үнцэнтэй зүйл байдаг. 자, 50m 이상을 파고 들어가야 물이 나옵니다. Тэгэхээр чинь 50 м гүнээс доош ухаж байж ижил ус ингээ худагаас гардаг байна. 근데 판다고 해서 다 на오는 게 아니죠. Тэгээ ухлаагаа бас бүх худаг нь ус ундраа гараад ирэх юм биш шүү дээ, тийм ээ. 안 나올 확률이 더 많아요. Гарахгүй байх магадлал илүү өндөр. 자, 이 땅에서의 우물을 간다는 것은요, 굉장히 힘든 일이고, Тэгэхээр энэ тухайн үед худаг ухна гэдэг нь ч гэсэн маш том хүнд ажил. 그 우물은요, 이 사람들이 가장 큰 재산이기도 합니다. Тэгээс худаг нь тэр хүмүүсийнхээ хувьд маш том одоо өв хөрөнгө гэж үнэлэгддэг. 또 이 우물이 없다는 것은요, 살 수가 없다는 거예요. Тэгэхээр худаг байхгүй гэдэг нь амьдрах аргагүй гэсэн. 사람뿐만 아니라 짐승도 우물이 없으면 살 수가 없는 것이 바로 이 중동 땅입니다. Тэгэхээр хүнээр зогсохгүй ан амьтанч тэр худаг л байхгүй бол амьдрч чаддаггүй газар нутг нь яг ойролт орнын газар нутг байна. 근데 아무 잘못도 없이 살고 있을 때 그 우물을 메어버렸어요. Тэгэл ямар ч одоо буруу зүрх хийсэн зүйлгүй амьдарч байгаа тэр үед нь худгийг нь битүүлээд хайсан байна. 다투고 싸울 수도 있었는데 Тэгээ тэгэх юм бол нь одоо маргалдаж мэтгэлцэж болохоор байна. 이삭은요, 하나님을 생각했겠죠. Гэхдээ Исаак бурхныг бодсон мэр саран тийм ээ. 왜 주님이 이렇게 하실까? Эзэн яагаад ингэсэн болоо? 주님을 생각하면서요, 그곳을 떠나게 됩니다. Эзнийг бодонгоо тэндээс ингээ холдсон гэсэн. 자, 어디로 갔습니까? Тэгээ хаашаа явсан бэ? 자, 이삭이 거한 것이요. Исаакийн отсон газар 이 гарч 그랄 байгаа 땅에서 нь. 어디로 갔는지 한번 보겠습니다. Герарын газар нутгаас хаашаа явсан бэ гэдэг юм 창세기 харъя. 26장 Эхлэл 26-гийн 17절입니다. 17 17절 제가 읽겠습니다. 17-ыг би уншия. Исаак тэндээс хөдлөн явж Герарын хүндийд майхнаа барьж тэнд суув. 멀리 갔습니까? Хол явсан байна уу? 멀리 간 게 아니죠. Ерөөсө холдог байгаа юм тийм ээ. 자, 그랄에서 떠나서 그랄 골짜기로 갔다고 했습니다. Герараас хөдлөн явж Герарын хүндийд майхнаа барьжээ. 아마 머리 떨어지지 않는 그런 골짜기겠죠. Тэгэхээр чи нэг их хол хүндээ яваагүй зүгээр нэг ойрхон хүндий гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 거기서 뭐 했습니까? Тэнд очиж юу хийсэн бэ? 그래서 장막을 치고 우고하면서 또 우물을 팠다고 돼 있습니다. Майхнаа бариад тэндээ суугаад бас худаг ухсан гэж гарч байгаа. 거기서 우물을 팠다는 것은요, 거기서 오래 살겠다는 의미가 있는 거예요. Тэгэхээр тэнд худаг очиод ухсан гэдэг нь тэр газар нутгаар удаан амьдрья гэсэн илэрхийлэл байгаад байгаа. 하나님은 블레셋 사람을 통해서 우물을 메우고 그랄 땅을 떠나게 하셨는데 Бурхан Филист хүмүүсээр дамжуулаад худгийг болуулаад битүүлүүлээд Герарын газар нутгаас явуулсан байна. 이삭은 부엘사바로 가는 것이 아니고 그랄 골짜기에 거했습니다. Гэтэл Исаак Бершебараа буцаад явсан биш Герарын хүндэд очиод дахиад байрлсан байна. 거기서 또 오래 살겠다고 우물을 판 거예요. Тэгээ тэндээ очиод бас удаан амьдрах гад худаг
역사를 하시죠. Тэгэхээр бурхан Исаакаар дамжуулан үржүүлэн тэгсэн ч ажилласаар байдаг тийм ээ. 이삭이 우를 파면 블레셋 사람들 와서 또 메어버립니다. Тэгээ Исаак очил нэг газар очиж худаг уух юм бол тэрийг нь Филистчүүд ирээд дахин болдог байна. 또 피해서 우물을 파면 또 메어버립니다. Тэгээ дахиад тэрнээс нь зүгтаад жоохон зайлсхийгээ дахиад өөр худаг уухад түүнийг нь дахиад болдог байна, битүүлдэг байна. 이삭의 생애는요 우물을 파는 인생이라 할 수 있습니다. Тэгэхээр Исаакийн амьдралыг нэг үгээр өөрөөр хэлэх юм бол одоо худаг ухаж өнгөрөөсөн амьдралаар амьдэрсэн баг. 평생을 옮겨다니면서 우물만 파고 우물만. Тэгэхээр өөрийнхөө бүхэл амьдралынхаа турш ирж тийшээ нүүн шилжин явангаа худаг ухаж амьдэрсэн байна. 자 창세기 26장 20절에 보면은요. 26гийн 자 우물들의 이름이 나오죠. 26-гийн 20 дээрээс харах юм бол худгийн нэрүүд гарч байгаа хань. 자 메섹이라는 우물을 팠을 때 Энэ дээр Эсек гэдэг худгийг увсан байна. 그 우물을 메어버렸습니다. Гэтэл тэр худгаа бас битүүлүүлсэн байна. 블레셋 사람들 와서 메었죠. Филистчүүд ирээд битүүлсэн бахан. 그 에색이라는 이름의 뜻이 다투다라는 이름을 가지고. Тэгэхээр тэр Эсек гэж худгийнх нь нэр нь болохоор маргаан гэсэн утгатай. 그리고 거기서 또 피해서 21절에 신나라는 우물을 또 파지요. Тэндээс бас жоохон зайлсхий зүгтаад Ситни гэдэг худаг ухдаг байна. 신나라는 우물의 이름은 대적하다라는 뜻의 이름을 가지고 있습니다. Ситна гэдэг худаг нь болохоор бас одоо сөргөлдөх, маргалдах гэсэн утгатай. 또 블레셋 사람들 와서 그 우물을 또 메어버리고 쫓아냅니다. Тэгэхээр Филистчүүд ирээд дайнан ирээд худгийг нь битүүлээд дахиад булаагаад авсан байна. 22절. 22 дээр 22절 같이 읽겠습니다. 22-ыг хамтдаа уншийе. Тэр тэндээс нүүж бас нэг худаг ухсанд дахин маргаан гараагүй учраа түүнийг Рехобот гэж нэрлээд эзэн бидэнд газрыг тэлж өгсөн бөгөөд бид энэ нутаг дээр үржих болно гэв. 자, 세 번째 판 우물의 이름이 로봇입니다. хамгийн сүүл гуравт нь ухсан худгийн нэр нь Рехобот ахна. 자, 이 로봇이라는 우물을 팠을 때 다툼이 그쳤다고 돼 있죠. Рехобот гэдэг худгийг ухах үед одоо маргаан гарсангүй гэнэ. 자, 로봇은 넓혀진 곳이라는 그런 이름의 뜻을 가지고 있습니다. Тэгэхээр Рехобот гэдэг нь болохоор газар нутаг өргөсөн тэлсэн гэсэн утгатай. 이 우물들의 이름을 보면은요. Худгуудынх нь нэрийг харж үзвэл 주님이 어떻게 이삭의 삶을 연단해 가시는지 우리가 알 수 있습니다. эзэн Исаакийн амьдралыг хэрхэн яаж одоо ингээд шалгаж сорж явсан бэ гэдэг нь харагдаж байгаа. 주님은 고난을 통해서 이삭의 삶을 연단하셨습니다. Тэгэхээр эзэн зовлонгоор дамжуулаад Исаакийн амьдралыг одоо сургаж байсан байна. 그리고 그 고난을 통해서 이삭의 신앙을 넓히셨던 거예요. Тэгээд зовлонгоор дамжуулаад Исаакийн итгэлийг илүү ихээр одоо өсгөж өгсөн гэсэн. 다툼을 피해서 도망갈 때 억울했겠죠. Зовлон зүдгүүрээс зүгтаад явж байгаа үедээ бол маргаан мэтгэлцээс зүгтаах үедээ бол гомдолтой ирж харна тийм ээ. 화도 나고 분했겠죠. Мэдээж уурн хуурн бүхэн бохимдан 힘들게 팠는데 그걸 메어버리고 네. 쫓아낸단 말이에요. зов зүдэрч худгаа ухсныхан дараа нөгөө худгаа дандаа битүүлүүлээд хөөгдөж байсан байна. 그때마다 쫓겨가면서 이삭은 하나님을 생각했을 겁니다. Зөвхөн хөөгдөн явх бүртээ Исаак бурхныг бодож байсан байж таарна. 자, 하나님이 왜 이렇게 하실까? Бурхан яагаад ингэж хийсэн болоо? 자, 우리가요. 욥의 연단을 우리가 생각해 볼 수 있죠. Бид нэр Йовын амьдрал дасгалжуулалтыг хамтдаа бодож үзэж болно тийм ээ. 세상에 욥만큼 많은 고난이 있었던 사람은 없습니다. Библиэлд Йов шиг тэгэж их зовлон амссан хүн гэж байхгүй. 욥기 23장 10절에 Йов 23-ын 10 дээр 욥이 그 고난을 다 이겨내고 하나님 의지에서 이겨내고 욥이 간증했던 말이 나오죠. одоо Йов тэр бүх зовлон сорилтуудаа даван туулаад Бурхны өмнө гэрчилсэн гэршил гарч байгаа тийм ээ. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 Тэгээ миний явах замыг зөвхөн тэр нэгэн мэддэг. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. Тэрээр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэд урагш гарч ирнэ. 그 고난 통해서 욥은 깨달았던 거예요. Тэр зовлонгоор дамжуулаад Йов ухаарсан гэсэн. 주님이 나를 이렇게 단련하셨구나, 연단하셨구나. Эзэн намайг шалгаж ингэж сургасан юм байна. 자, 역대상 4장 10절에 보면은요. Одоо шастрын дэд 4-ийн 10 дээрээс харвал 우리가 많이 암송하고 있는 유명한 야베스의 기도가 있습니다. одоо бидний баг бүгд чэжээр мэддэг Ябезийн залбирал гарч байгаа. 자, 이 야베스가 어떻게 하나님께 기도합니까? Ябез юу гэж бурхан залбирдаг вэ? 자, 원컨대 주께서 내게 복을 더하사 Одоо эзэн надад ерөөлийн нэмэж 나의 지경을 넓히시고 그렇습니다. миний хэл хязгаарыг өргөсгөөсэй гэсэн. 자, 사람들은 복 받는 거 좋아하죠. Тэгээ хүмүүс бол нь өрөөгдөх дуртай байдаг тийм ээ. 하나님께 축복받기를 원합니다. Бурханаар өрөөгдөхийг хүсдэг. 근데 이 야베스는 가장 원하는 복이 뭡니까? Гэхдээ Ябезийн хүсэж байгаа хамгийн их өрөөл нь юу вэ? 하나님께 받기를 가장 원하는 축복이 뭡니까? Одоо бурханаас илүү ихээр харж найдан хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ? Өрөөл нь. 나의 지경을 넓혀 달라고 기도한
Миний хэл хязгаарыг минь өргөсгөөд өгөөч гэж залбирч байна. 자, 우리가 신앙 가운데 있잖아요. Бид нар итгэлийн амьдрал дундаа 하나님께 받는 가장 큰 축복이 뭘까요? Бурханаас авах хамгийн том өрөөл юу вэ? 하나님께 받는 가장 큰 복이 뭘까요? Бурханаас авч болох хамгийн том өрөөл маань юу байж болох вэ? 바로 내 신앙의 지경이 넓혀지는 겁니다. Миний итгэлийн маань хэл хязгаар тэлэх өргөсөх 자, байна. 우리가 처음 구원받을 때 한번 생각해 Бид 봅시다. нар анх аврагдаж байсан үеэ бодож үзье. 처음에는 나밖에 몰랐죠. Анхандаа бол өөрөөсөө өөрийг мэддэггүй байсан тийм ээ. 나를 위해서 기도했습니다. Өөрийнхөө төлөө залбирдаг. 근데 내가 조금 더 성장하면 어떻게 됩니까? Би илүүхээр жоохон өсвөл яадаг вэ? 가족들을 위해서. Гэр бүлийнхнийхээ төлөө. 이제 영혼들이 보기 시작하는 거예요. Одоо өөр төөрөлдсөн сүнснүүд харагдаж эхэлдэг. 주의 전도하고자 하는 영혼들 위해서 기도하기 시작하죠. Эргэн тойрныхоо сайн мэдээ тараа гэсэн хүмүүсийн төлөө залбирч эхэлдэг. 근데 신앙이 좀 더 넓어지면 어떻게 됩니까? Илүү ихээр итгэл маань өсвөл юу болох вэ? 이제 보이지 않는 것이 점점 더 보이기 시작하는 거예요. Харагдахгүй байсан зүйлсүүд баг багаар харагдаж эхэлдэг. 교회가 보이고, Чуулган маань харагдан, 형제 자매인들이 보이고, ахан дүүс нар харагдан, 또 전도인들이 보이고, бас сайн мэдээ тараагч нар харагдан. 그들을 위해서 우리가 기도할 제목들이 보이기 시작합니다. Тэдгээр олон хүмүүсийн төлөө залбирах бидний сэдэв маань харагдаж 근데 эхэлдэг. 좀 더 넓어지면 어떻게 될까요? Бүр илүү ихээр өргөсгөл юу харагдах вэ? 하나님의 역사하심이 보이기 시작하는 거예요. Бурхны ажилдаж байгаа ажил харагдаж эхэлнэ. 세상 모든 곳에 복음이 전해진 것이 보이기 시작합니다. Энэ дэлхийн өнцөг болон бүр сайн мэдээ харагдаж байгаа тэр дүр төрх харагдаж эхэлнэ. 그러니까 점점 기도의 제목도 넓혀지는 거예요. Баг багаар залбирлын маань сэдэв ч гэсэн өргөснө гэсэн. 우리가 지금 어떻게 교사로서 봉사할 수 있습니까? Бид нар яаж багшаар үйлчилж чадах вэ? 그런 마음이 어디서부터 왔습니까? Ийм зүрх сэтгэл хаанаас ирэв? 우리가 신앙 가운데 성장했을 때 Бид нар итгэл дундаа өсөх үед 하나님이 나에게 지경의 문을 넓혀주신 거예요. эзэн миний хэл хязгаарын маань тэлж байна гэсэн. 우리는요, Бид нар 내 신앙의 지경이 더 넓혀지기를 기도하고 바라야 됩니다. миний итгэлийн маань хэл хязгаар өргөсөж тэлээсэ гэдгийг илүүгээр хүсэж залбирах хэрэгтэй гэсэн. 자, 우리도 삶 속에서요, 우리가 생각지 않는 것들 또 이해되지 않는 그런 일들을 겪게 될 때도 있습니다. Тэгэхээр бидний амьдрал донд ч гэсэн ойлгохын аргагүй бас төсөөлөөгүй янз бүрийн зүйлс ингээд бий болж гардаг. 열심히 투자하고 한 만큼 결과가 나오지 않을 때도 있습니다. Тэгэхээр хичээнгүй хөдөлмөрсөн хэмжээгээр маань үр дүн гарахгүй байх үе. 이방인들은 그럴 때 어떻게 합니까? Тэр үед аврагдаагүй хүмүүс яадаг вэ? 그때 좌절하는 거예요, 좌절. Тэр үедээ одоо цөхөрдөг, 실망하고, одоо гутардаг, 포기하고, одоо хойш суудаг, 절망하는 겁니다. шантардах гэсэн. 근데 그리스도인들은요, Харин Христэд итгэж хүмүүс 하나님의 선하심을 기다리고 참고 바라야 되는 거예요. Бурхны сайн гэдгийг нь одоо төвчээд илүүхээр найдан хараад хүлээх хэрэгтэй гэсэн. 그 모든 일에 반드시 하나님의 선하심이 들어있기 때문에 그렇습니다. Ягаад гэхээр тэр бүхий л ажил Бурхны сайн таалал нь багтаж байгаа, орцсон байгаа учраас тэр. 베드로전서 1-р Петр 2장 보겠습니다. 2-аас харъя. 베드로전서 2장 19절 20절 1-р Петр 2-ын 19 20. 19절 20절 같이 읽겠습니다. 19-20-ыг хамтдаа уншъя. Учир нь хүн шудраг усаар зовхдоо бурханд ханддаг мөс чанараасаа болж төвчвөл энэ нь нэгүсэл юм. Хэрв та нар нүгэл үлдэж цохиулаад төвчлээж үүнд ямар гавьяа байх вүлээ? Харин та нар зөвийг үлдээд зовхдоо үүнийг хүлцэн төвчвөл энэ нь бурхны нэгүсэл юм. 애매히 고난을 받아도 그랬죠. Одоо шудраг усаар зовхдоо гэсэн мэн. 어디서부터 오는 고난인지 모릅니다. Яг яагаад ямар зовлон амсаад байгааг мэдэхгүй. 죄 가운데 오는 고난도 아니고 Гэм нүгэл хийгээд авч байгаа зовлон биш. 아무리 생각해도 징계의 고난도 아니에요. Хэзээ бодоод үзсэн сахилгажуулалт биш. 주님을 위해서 열심히 살고자 했는데 Эзний төлөө илүү хичээнгүй амьдрий гэж зүтгэсэн. 뜻하지 않은 문제와 그런 고난들이 찾아올 수 있습니다. Гэтэл гэтэл ерөөсө хүсээгүй янз бүрийн зовлон зүтгэл тулгарч болох юм. 그럴 때 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 그랬죠. Тэр үедээ бурхан таньдаг мэс чанараасаа болж төвчвөл 하나님을 생각하고 참으라고 말씀하십니다. бурханыг бодоод төвчээ гэж хэлж байгаа. 하나님이 가장 아름답게 보신다는 거예요. Түүнийг бурхан хамгийн үзэсгэлэнтэйгээр хардгаа гэж. 자, 신앙 가운데 오래 참고 기다리는 사람이 신앙인으로서 성공한 삶이라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр итгэлийн амьдрал дундаа удаан тэсэр төвчж чадаж байгаа хүний илүүхэр амжилтанд хүрч чадна гэсэн үг. 자, 그리스도인이 참지 못한다는 것은 실패한다는 겁니다. Тэгэхээр Христэд итгэвч хүн төвчж чадахгүй байна гэдэг нь одоо алдсантай ялгаагүй. 성경에서 교훈해 주고 있는 사람이 있죠. Тэгээ Библиэлд бидэнд түүний сургамж болж байгаа хүн байгаа тийм ээ. 오래 참지 못한 사람이 대표가 누굽니까? Удаан тэсэр төвчж чадаагүй хүний одоо төлөөлөл болсон хүн хэм бэлээ? 바로 사울입니다. 사울. Саул хаан байна. 자, 사울은요. Саул 참지 못했죠. ерөөсөө хүлээж чадаагүй. 사무엘이 오기까지 기다리지 못했습니다. Самуэлийг ирэх хүртэл хүлээж чадаагүй. 자, 오래 참지 못한다는 것
Тэгэхээр удаан төвчж чадахгүй байна гэдэг нь. 또 기다리지 못한다는 것은요. Бас хүлээж чадахгүй байна гэдэг нь. 바로 하나님의 말씀을 버리는 것과 같다는 것을 우리가 알아야 됩니다. Яг Бурхны үгийг зүгээр шууд үл тоон хайж байгаатай адилаа гэдгийг бид нэр мэдэх хэрэгтэй байна. 사무엘상 1-р Самуэль 15장입니다. 1-р Самуэль 사무엘상 15장 15-ын 22절 23절 22 23 같이 읽겠습니다. хамтаа уншия. 사무엘이 사무엘 가로되 эзний 여호와께서 дуу хоолой 번제와 дуулууртай 다른 давхан 제사를 그 шатаар 목소리를 тахил 순종하는 것을 нядлах тахилуудаас илүүгээр эзнийг баярлуулах босуу 순종이 제사보다 харах 낫고 тун 듣는 것이 дуулууртай 순양의 дагах нь 기름보다 нядлах 나으니 тахилаас 이는 илүү 거역하는 것은 анхааран 사수의 үзэх нь 죄와 хуцын өөхнөөс 완고한 илүү 것은 사신 тэрслэл нь мэрэг төлгийн адил нүгэл бөгөөд өжөөлөх нь ёс бус агаад шүтэнд мөргөх адил илээ. Эзэн чи эзний үгийг үл хэрэгссэн тул эзэн бас чамайг үл хэрэгсэж чи хаан байхаа боллоо гэв. 자, 사울이 참지 못한 것을 Тэгэхээр Саулын төвчж чадаагүй 사울이 기다리지 못한 것을 하나님의 말씀을 버렸다고 이야기하고 있죠. Тэгэхээр Саулын хүлээж чадаагүй эзний үгийг үл хэрэгссэн гэж гарч байна тийм 그래서 ээ. 하나님도 사울을 버릴 거라고 말씀하고 있어요. Тийм учраас бурхан ч гэсэн Саулыг орхино гэдэг айлдаж байгаа хаа. 성경에서 성공한 신앙인들은요 모두 오래 참았던 사람들입니다. Тэгэхээр Библиэлд гарч байгаа одоо амжилтанд хүрсэн алдартай бүхий л хүмүүс, итгэлийн хүмүүс нь бүгд удаан төвчж хүлээж чадсан хүмүүс байна. 자, 히브리서 11장에 믿음의 선진들이 기록되어 있죠. Еврей 11 дээрээс харах юм бол дандаа итгэлийн хүмүүс бичигдсэн байгаа тийм ээ. 왜 그들이 그 믿음의 길을 걸 수 있었습니까? Тэдгээр хүмүүс яаж итгэлийн замаар алхаж чадсан 어떻게 бэ? 삶 가운데 그 고난들을 다 이겨내고 견딜 수 있었습니까? Яаж амьдрал дондоо тэр бүх зовлон төвчээр зүдгүүрийг төвчж одоо хүлээж даван туулж чадсан бэ? 영원한 상급을 바라보고 그렇게 했다고 그렇게 있어요. Бүгд мөнхийн шагналыг харж байсан учраас тэгэж чадсан гэж харж байгаа. 성경에 보면 그런 사람들은 세상이 감당치 못한다라고 이야기하고 있습니다. Библи дээрээс харах юм бол тэр хүмүүсийг ертөнц ч одоо дээж давхан аргагүй юмаа гэж харж байгаа. 자, 하나님 오래 참기를 원하십니다. Тэгэхээр бурхан бол удаан төвчж хүлээгээсэ гэж хүсдэг бай. 그리고 가장 오래 참으시는 분은 바로 하나님이십니다. Тэгээд хамгийн удаан төвчин хүлээдэг нэг нь бурхан өөрөө бай. 자, 하루를 천년처럼 기다리신다고 그랬죠. Нэг өдрийг мянган өдөр мэт хүлээдэг гэсэн тийм ээ. 베드로서 3장 8절 9절에 보면은요. Одоо 2 дугаар Петр 3-ын 8 9-дээрээс харуул 하루를 천년처럼 기다립니다. нэг өдрийг мянган өдөр мэт 천년을 하루처럼 그런 마음으로 기다립니다. мянган өдрийг нэг өдөр мэт хүлээдэг гэж гарч байгаа. 우리는 주님의 재림을 기다리고 계십니다. Тэгэхээр бид нэр эзний дахин ирэлтийг нь хүлээж байгаа тийм ээ. 주님은 우리에게 얼마나 빨리 오고 싶으실까요? Тэгэхээр эзэн бидний өмнө хичнээн хурдан ирэхийг хүсэж байгаа. 2000년 전에 이미 구원을 이루셨습니다. Аль 2000 жилийн өмнө бүх амлалтаа биелүүлсэн. 그리고 구원받은 우리를 만나고 싶어 하십니다. Тэгээ аврагдсан бидэнтэй уулзахыг хүсэж байгаа. 우리를 데리러 오시겠다고 약속하셨습니다. Биднийг дагуулж авч явахаар ирнэ гэж айлцсан. 얼마나 마음이 더 급하실까요? Тэгвэл нь зүрх сэтгэл нь ч гэсэн хичнээн их одоо яарч байгаа 그런데 болоо. 지금까지 2000년을 또 기다리셨습니다. Тэгсэн ч гэсэн өдийг хүртэл 2000 жилийг хүлээсэн байна. 참으신 거죠. Одоо твцсэн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 우리를 보고 참으신 겁니다. Бидний харангаа хүлээж твчиж байгаа хаа. 그 하나님의 오래 참으심이 있었기 때문에 사실 내가 구원받은 거예요. Яг үүндээ бурхан тэгтлээ удаан твчиж хүлээсний ачаар би аврагдсан гэсэн. 또 내 삶이 변하기를 지금도 참고 기다리고 계시죠. Одоо ч гэсэн миний амьдрал өөрчлөгдөөсөө гэдгийг харан найдан хүлээж твчиж байгаа. 자, 마치 부모가 악한 자녀를 오래 참고 기다리는 것처럼 Одоо яг эцэг их хүн хорон муу байсан ч хүүхдээ твчин хүлээдэг шиг. 하나님은 악인이라도 동일하게 은혜를 주시고 지금도 기다리고 계십니다. Бурхан хорон муу хүн байсан ч гэсэн адилхан нэгүслээ өгөөд одоо ч гэсэн твчин хүлээсээр байгаа хаа. 마태복음 Матай 5장입니다. 5. 5장 Матай 5. 44절 45절 마태복음 5장 44절 45절 Матай 5-ын 44 45 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Харин би та нарт хэлье. Дайснуудаа хайрал, та нарыг хавчигчдын төлөө залбир. Тэгснээрээ та нар тэнгэр дэх эцгийнхээ хүүхдүүд болно. Учир нь муу ба сайн дээрч нараа тэрээр мандуулж, зөвхт болоо зөвхт бус дээрч бороо оруулдаг юм. 지금도 하나님을 부정하는 모든 사람들에게 하나님은 햇빛도 주시고 모든 삶을 허락해 주고 계십니다. Тэгэхээр бурхан одоо ч гэсэн бурханыг эсэргүүцэж хавчиж байгаа бүхэл хүмүүстээр яг л адилхан нарны гэрлээ тусгаж өгсөөр байгаа гэсэн. 동일하게 햇빛과 비를 내려주고 계신다는 거예요. Яг адилхан нарны гэрлээ тусгаа бороогоо оруулж байна гэсэн. 자, 지금도 오래 참고 기다리고 계십니다.
одоо ч гэсэн удаан твчээд хүлээсээр байгаа хан. 자, 내가 구원을 받고 Би аврагдаад 또 내가 주님 안에서 신앙생활을 하고 би эзэн дотор итгэлийн амьдралаар амьдраад 내 부족한 모습을 보면서 하나님은요 우리 참고 계십니다. миний дутуу сул дорой дүр төрхийг мань харсаар байж бурхан бас твчин хүлээсээр байгаа хан. 또 우리의 삶이 변화되기를 참고 기다리고 계십니다. Бас бидний амьдрал өөрчлөгдөөсэй гэж бас харж хүлээж твчиж байгаа хан. 또 이런 나를 충성되게 여겨주시고 직분까지 주셨잖아요. Тэгээ бүр ийм намайг итгэмжит гэж үзээд үйлчлэл хүртэл өгсөн байна тийм ээ. 디모데전서 1장 12절에 보면은요. Тэгээ 1-р Тимот 1:12 дээрээс харвал 나를 충성되게 여기셔서 직분을 주셨다고 되어 있습니다. намайг итгэмжит хэмээн үзээд үйлчлэлээр тавьсан гэж байна. 내가 충성했기 때문에 주신 직분이 아니에요. Намайг итгэмжит учраас өгсөн үйлчлэл биш. 자격이 있기 때문에 주신 것이 아닙니다. Надад янз бүрийн эрх чадвар байгаа учраас өгсөн биш. 하나님이 기대하고 계십니다. Бурхан найдан харж байгаа гэсэн. 더 충성되게 살기를 기대하십니다. Илүү итгэмжит амьдраасаа гэж найдаж байгаа хан. 나에게 주신 직분을 감당할 수 있는 사람이 되기를 기대하십니다. Өгсөн үйлчлэлийг маань илүү ихээр дааж чадах хүн болоосаа гэдгийг найдан харж хүлээж байгаа хан. 그리고 주님 안에서 주님 오실 때까지 길이 참으라고 말씀하십니다. Тэгээ эзний дотор эзнийг ирэх хүртэл нь удаан твчин хүлээ гэж харж байгаа. 참으라. Твчээ. 참으라는 것은 고난이 있고 참아야 될 일이 있다는 거죠. Твчээ гэдэг нь зовлон зүдгүүр байна гэсэн үг. Твчих ёстой зүйл байна гэсэн. 우리 신앙 가운데 항상 좋은 일만 있을 수 없습니다. Бидний итгэлийн амьдрал донд маань байнга л ингээ сайхан зүйл байгаадаа харахгүй. 우리에게도 동일한 그런 고난들이 있을 것을 말씀하고 계십니다. Бидэнд ч гэсэн яг л адилхан эрэгтэйгч зовлон ч гэсэн байна гэж альчиж байгаа. 야고보서 Яков 5장을 보겠습니다. 5-аас харъя. 야고보서 5장 7절부터 11절까지. Яков 5-ын 7-оос 11 хүртэл 7절부터 11절까지 제가 읽겠습니다. би уншиж өгье. Тиймээс ах トゥ нараа эзнийг эрэх хүртэл твчээртэй байгтун, харагтун, тариачин хөрсний үнэт үр жимсийг хүлээдэг. Ингэхдээ тэр эрт ба оройтсон бороог ортол тэсвэртэй хүлээдэг юм. Та нар ч бас твчээртэй байв. Эзний эрэх ойртсон тул зүрхээ чангал. Ах トゥ нараа та нар өөрсдөө шүүгдэхгүй тул бие биенхээ эсрэг бүү гомдол, харагтун, шүүгч үүдэн дээр зогсож байна. Ах トゥ нараа эзний нэрээр ярьж байсан иш үзүүлэгчдийн зовлон ба твчээрийг жишээг авахтун, харагтун, бид твчснийг нь ерөөлтөд тооцдог. Та нар Йовын твчээрийн тухай сонсож эзний хийсэн төгсгөлийг харсан. Учир нь эзэн инэрлэр дүүрэн агаад өршөөнгүй юм. 자, 길이 참으라 그랬죠. Эндээс харахад удаан твчээ гэж юм тийм ээ. 자, 농부가 이른 비와 늦은 비를 기다리면서 오래 참다 그랬죠. Одоо эндээс харахад тариачин эрт осон, эрт бороо, оройтсон бороог ч гэсэн твчээртэйгээр тэсвэртэй хүлээдгээ гэж байна. 농부가 참는 이유는 뭡니까? Тэгвэл тэр тариачин хүлээж байгаа шалтгаан нь юу вэ? 열매가 있기 때문이에요. Үр жимс байгаа учраас. 그 열매를 바라보고 참는 겁니다. Тэр үр жимсийг нь харангаа твчиж хүлээж байгаа. 자, 특별히 우리는 교사의 직분을 감당하고 있습니다. Онцгойлон бид нэр багшийн үйлчлэлээр үйлчилж байгаа. 교사로서 눈물 흘릴 때도 있죠. Багшийнхаа хуваар үйлчлэнгээ нулимс туслуулах үе ч гэсэн гарч байгаа шүү дээ олон тийм ээ. 또 아이들과 학부모와의 그런 갈등이 있을 수도 있습니다. Тэгээ сурагч нартайгаа ш тэр хүүхдүүдтэй ш тэр янз бүрийн зөрчилдөөн ч гэсэн олон тулгарч байгаа. 아이들의 변하지 않는 삶을 보면서 눈물을 흘릴 때도 있습니다. Тэр сурагч нарынхаа өөрчлөгдөхгүй байгаа дүр төрхийг нь хараад ойлгох үе ч олон байгаа. 그 한 영혼 한 영혼을 위해서 우리가 기도하면서 눈물 흘릴 때 있죠. Тэр нэг хүүг нэг сурагч нэг сүнс болгоны төлөө залбирангаа биднэрийн туслуулж байгаа нулимс олон байгаа. 왜 우리가 참고 기다려야 됩니까? Бид нар яагаад твчээд хүлээх ёстой вэ? 반드시 열매가 있기 때문이에요. Гарцаагүй үр жимс байгаа учраас. 열매는 바로 맺혀지는 게 아니죠. Үр жимс чинь нэг өдрийн дотор шууд ургадаг юм биш тийм ээ? 이 시간이 필요합니다. 시간. Гарцаагүй цаг хугацаа хэрэгтэй. 늦은 비와 이른 비를 맞을 시간이 필요합니다. Эрт ба оройтсон бороонд норох тэр цаг хугацаа хэрэгтэй. 하지만 분명한 것은요. Гэхдээ хамгийн тодорхой зүйл нь 열매가 반드시 있다는 거예요. үр жимс бол гарцаагүй байна гэсэн. 자, 우리는 그것을 바라보고 교사의 직분에 봉사를 해야 될 겁니다. Бид нэр түүнийг нь харж найдангаа багшийнхаа үйлчлэлээр үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн үг. 자, 다시 창세기 26장으로 한번 돌아오겠습니다. Буцаад Эхлэл 26 дээр очие. 창세기 Эхлэл 26장. 26 자, 26장 23절. 26-гийн 23 23절 같이 읽겠습니다. 23-ыг хамтдаа уншъя. Исаак тэндээс Бершебагийн зүг яв. 자, 이삭이 거기서부터 브엘세바로 올라갔더니 그랬죠. Исаак тэндээс Бершебагийн зүг явбаа гэж. 자, 거기가 어디입니까? Тэгээ тэндээс гэдэг нь хаанаас вэ? 자, 로우샨 우물을 파고 다툼이 그쳤으니까
Рехобот гэдэг худгийг ухаад маргаан мэтгэлцэн зогсдог. 자, 이삭의 신앙의 마음을 넓혀 주셨죠. Тэгэхээр Исаакийн итгэлийн зүрх сэтгэлийг нь илүүхээр тэлж өгсөн байна тийм ээ. 이삭은 자기가 있어야 할 것을 깨달았던 겁니다. Исаак өөрийнхөө байх ёстой газраа ухаарсан гэсэн. 아, 주님이 나를 브엘사바로 나를 옮기시는구나. Эзэн намайг Бершеба руу явахыг хүсэж тийшээр явуулж байгаа юм 내가 байна. 왔던 브엘사바로 돌아가기를 주님이 원하시는구나. Миний ирсэн Бершеба руугаа буцахыг эзэн надаас хүсэж байгаа юм байна. 자, 이삭은 브엘사바로 돌아가게 됩니다. Тэгээ Исаак Бершеба руугаа буцахаар болдог байна. 자, 그랄에 거하기를 원했지만 Тэгээ Керарта амьдрахыг хүссэн ч 하나님은 하나님의 방법대로 역사하시고 이삭을 브엘사바로 옮기신 겁니다. Бурхан өөрийнхөө аргаар ажиллаж Исаакийг Бершеба руу явуулсан байна. 자, 24절부터 24-өөс 24절, 25절 24, 25 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншаа. Тэр шөнө эзэн түүнд үзэгдэж би бол чиний эцэг Авраамийн бурхан бүү ээ. Би чамтай хамт учир зарц Авраамынхаа төлөө чамайг би ерөн өр өдмийг чинь олшруулах болно гэв. Исаак тэнд тахилын ширээ босгож эзний нэрийг дуудан тэнд майхнаа барьж түүний зарцнаар худаг ухжээ. 자, 이 브엘사바에 도착해서도 거기서도 우물을 팠다고 돼 있죠. Бершебада хүрч очоод тэндээ ч гэсэн худаг ухсан гэж гарч байна. 자, 거기서도 우물을 팠더라 되고 있어요. Одоо тэнд ч гэсэн худаг ухжээ гэнэ. 여러분, 브엘사바라는 이름의 뜻이 있습니다. Тэгэхээр Бершеба гэдэг нэрийн утга байна. 바로 맹세의 우물이라는 뜻을 가지고 있습니다. Тангаргийн худаг гэсэн утгатай. 자, 거기서도 우물을 팠고 Тэндээ ч гэсэн худаг ухсан байна. 거기에 맹세의 우물이라는 브엘사바라는 이름을 주었습니다. Тэндээ одоо Бершеба буюу тангаргийн худаг гэж нэрлсэн 자, 우물 байна. 파서 뭘 맹세했을까요? Тэр худгийг ухангаа тэгвэл юуг тангаргалсан 이삭이 бэ? 맹세했던 내용이 뭘까요? Исаак яг юуг тангаргалсан бол? 성경에 나오지 않았지만 Библиэлд гарахгүй байгаач 아마 이것을 맹세하지 않았을까요? магадгүй үүнийг ингэж тангаргалаагүй болов. 내가 다시는 하나님이 주신 이 약속의 땅을 떠나지 않겠다. Би дахин Бурхны өгсөн амлалтын газраас холдохгүй. 그걸 맹세하지 않았겠습니까? Түүнийг тэгж тангаргалаагүй болов. 자, 이삭은요 평생을 옮겨다니면서 우물을 팠습니다. Исаак бүхэл амьдралынхаа турш нүү шилжин явангаа худаг ухсан. 세상 유혹이 있는 곳을 떠나서 ертөнцийн хавчлаг уруу татлага байгаа газраас зайлсхийгээд 죄와 다툼이 있는 곳을 떠나서 우물을 팠습니다. тэгэхээр гим нүгэл маргал метаа мэтгэлцэн байгаагаас зайлсхийгээд худаг ухсан байна. 주위에 어떤 환경이든지 묵묵히 우물 파는 자기 일을 했습니다. Тэгэхээр эргэн тойронд нь ямар ч зүйл бий болдог орчин тойронд нь болдог бай өөрийнхөө байх ёстой газар чимээгүй байн худгаа ухаж тэр хийх ёстой ажлаа хийсэн байна. 우물을 깊게 파면 거기서 생수가 쏟아 나오듯이요. Тэгэхээр яг худгийг гүн ухах юм бол тэндээс ингээ ус ундран гардаг шиг. 우리의 생명수는 바로 예수님이십니다. Бидний яг амийн маань тэр их булаг ус нь болохоор Есүс ахна. 자, 주님을 더 깊이 알아가는 것이 우물을 깊이 파는 것이라 할 수 있습니다. Тэгэхээр эзнийг илүү ихээр гүн гүнзгий мэдэж авах нь худгаа гүн гүнзгий ухаж байгаатай адилхан. 파면 팔수록 생수가 쏟아나듯이요. Тэгэхээр худгийг ухаад ухах чинээгээр л их ус ориглон гардаг шиг. 우리가 주님을 더욱 알아가고 의지할수록 새 힘을 얻을 수 있는 겁니다. Тэгэхээр бид нар эзнийг илүү ихээр мэдээж илүү ихээр таних тэр үе болгоно илүү шинэ хүчийг олж чадгаа гэсэн. 자, 요한복음 Иохан 4장. 4. 요한복음 4장 14절. Иохан 4-ийн 14. 같이 읽겠습니다. Иохан 4-ийн 14-ыг хамтдаа уншаа. 내가 Харин миний 주는 өгөх 물을 уснаас 먹는 уух 자는 гэж 영원히 хизэж 목마르지 сангахгүй. 나의 Харин 주는 миний 물은 그 өгөх ус 속에서 тэр хүний дотор мөн харин өөд ориглох булгийн ус болно гэхэд 우리는요. бид нар 우리도 이삭처럼 우물을 파야 됩니다. бид нар Исаактай адилхан худгаа ухах хэрэгтэй гэсэн. 죄 있는 곳 다툼을 피해서 Одоо гим нүгэл байгаа газар эсвэл маргалдаа мэтгэлзээнээс зайлсхийж хүнлээрээ 주님을 더욱 묵상하고 주님을 더욱 알아가야 됩니다. эзнийг илүүхээр тунгаан бодоод мэдэх хэрэгтэй гэсэн. 그것이 영혼의 우물을 파는 일을 할 수 있습니다. Тэр нь би сүнснийхаа мөнхийн одоо худгаа ухаж байгаатай адилхан гэсэн байна. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 않을 거다. Миний өгөх уснаас уух нэг нь мөнхөд сангахгүй. 영생하도록 솟아나는 샘물이 될 거다. Одоо харин өгөх ус маань тэр хүний тэр мөнх амьд ориглох булгийн усаа гэсэн байна. 자, 이삭은 이 브엘세바로 돌아가서 감사의 제단을 쌓았습니다. Тэгэхээр Исаак Бершебада буцаж очоод талархлын тахилыг өргөдөг. 창세기 Эхлэл 26장 26
Эхлэл 26-гийн 25절 26-гийн 25절 같이 읽겠습니다. 25-ыг хамтдаа уншъя. Эсав тэнд тахилын ширээ босгож эзний нэрийг дуудан тэнд майхнаа барьж түүний зарцнаар худаг ухжээ. 자, 거기서 감사의 단을 쌓았다고 그랬죠. Тэн дээр очиод тахилын ширээ босгож 자기가 이스라엘 것을 알게 되었을 겁니다. тэгэхээр өөрийнхөө байх ёстой газрыг мэдсэн гэсэн үг байна. 근데요, 재미있는 표현이 있습니다. Тэгээ энэ дээр нэг маш сонирхолтой нэг илэрхийлэл гарч байгаа. 창세기 26장 23절에 보면은요. 26-гийн 23 дээрээс харвал 자, 이삭이 거기서부터 브엘사브로 올라갔더니 돼 있죠. Эсав тэндээсээ Бершебагийн зүг яваа гэж байна. 실제 브엘사바는요, 올라가는 길입니다. Тэгэхээр яг боддоор Бершебагийн газрын байрлал нь өксөж явдаг зам байгаа. 그런데 지역뿐만 아니라 영적으로도 올라가는 길이라고 표현할 수 있습니다. Тэгээ тэрийг тэр газар зүйн байршлаар нь өксөж явж байгаа за гэж хэлээд бас сүнслэг талаараа итгэлэн ч гэсэн өсөж явж байгаа гэж илэрхийлж байгаа. 창세기 26장 2절에 보면은요. Эхлэл 26-гийн 2 дээрээс харвал 애굽은 내려가는 길로 표현되어 있습니다. Египтийн газар нут нь уруудах гэж илэрхийлэгдэж байгаа. 실제 가나안 밑에 있는 내려가는 길이죠. Яг боддоор Канааны доор байдаг уруудаж явдаг зам 그런데 байгаа. 영적으로도 애굽은요, 내려가는 길이라고 표현돼요. Тэгээ сүнслэг талаас тэр Египт нь уруудах илэрхийлэл. 여러분 요나 성경을 읽어보면은 Тэгээ Йоног номыг уншаад үзвэл 요나가 니느웨로 하지 않고 다시스로 도망가게 됩니다. Йона Нинев руу явдггүй Таршис руу зугтдаг тийм ээ. 근데 그 다시스로 가는 길은 계속해서 내려가는 길이죠. Гэтэл Таршис руу явж байгаа зам нь одоо байнга л уруудан явж байгаа зам. 배를 타기 위해서 욥바로 내려가고 Одоо онгоцон цуухын тулд Апат руу уруудан явдаг. 그 배에서도 배 밑창까지 내려가죠. Тэгээ тийш хүлэг онгоцон дотор хүлэг онгоцныхоо ёроолтын хүртэл бас уруудан явдаг. 또 바닷속까지 내려가게 됩니다. Тэгээ эцэстээ далайн гүн рүү шидэгддэг. 물고기 뱃속까지 내려가게 되는 거예요. Тэгээ сүүлдээ загсны гидсэнд хүртлээ ингээ уруудан хаягдсан байна. 주님은요, 올라가라고 말씀하십니다. Эзэн болохоор өгсөө гэж хэлж байгаа. 브엘사바로 올라가서 신앙을 회복하라고 말씀하십니다. Одоо Бершеба руугаа өгсөж очоо итгэлээ сэргээ гэж байгаа. 이삭이 왜 브엘사바에서 감사의 전환을 쌓았습니까? Исаак яагаад Бершеба талархлын тахлыг өргөсөн бэ? 왜냐하면 그 브엘사바는요, Яагаад тэр Бершеба 이삭이 흉년을 피해서 이삭을 하나님을 떠났던 그 장소입니다. одоо гам гачхаас болоод Исаак бурхныг орхио явсан тэр газар нь. 또 하나님의 교제와 하나님의 사귐이 다시 회복된 그런 장소이기도 합니다. Гэхдээ эргэж ирээ бурхантай нөхөрлөх тэр бүх зүйл нь дахин сэргсэн тэр газар наа ч гэж хэлж байгаа. 그 브엘사바로 다시 돌아온 거예요. Тэр Бершебада буцан ирсэн байна. 신앙이 바로 회복된 장소입니다. Тэгвэл нь итгэл нь яг дахин сэргэж байгаа газар. 하나님은 그 길을 올라가는 길이라고 표현하고 있습니다. Бурхан тэр замыг нь өгсөж явж байгаа замаа гэж хэлж байгаа. 자, 내가 혹시 삶 가운데 그라르라는 신앙의 땅이 거하고 있다면요. Магадгүй би итгэлээ амьдрал дундаа Керар гэсэн газарт байж байгаа бол 아직도 죄와 유혹의 그런 장소에 있다면요. одоо хүртэл гэм нүгэл уруу татагдах яг л тэр газартай байгаад байгаа бол 우리는 그라를 떠나서 브엘세바로 올라가야 됩니다. бид нэр Керараас холдож яваад Бершеба руу өсөж явах хэрэгтэй гэсэн. 내 신앙을 회복해야 됩니다. Өөрийнхөө итгэлээ дахин сэргээх хэрэгтэй гэсэн. 그때 하나님께서 축복하시고 우리는 하나님께 감사의 단을 쌓을 수 있을 겁니다. Тэр үед Бурхан биднийг өрөөж Бурханы өмнө ч гэсэн биднэр талархлын тахилаа өргөж чадна гэсэн. 요한계시록 Илчлэлт 2장. 2. 요한계시록 2장. Илчлэлт 2. 5절. 요한계시록 2장 5절. Илчлэлт 2-ын 5 байна. 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншъя. 그러므로 Тиймээс чи 어디서 Канаас 떨어진 것을 сонсноо сан. 생각하고 Бас 회개하여 гэмш 처음 행위를 анхны 하지. үйлсээ үл. 만일 Чи 그리하지 эс 아니하고 гэмшвэс 회개치 би 아니하면 чам дээр очиж 내가 내게 임하여 дэнгч 내 нь 천국을 байрнаас нь 그 зайлуулах 자리에서 болно. 옮기리라. 네가 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하라 그랬습니다. Чи хаанаас сонсноо сан бас гэмш. 처음 행위를 가지라. Анхны үйлсээ үлдээ. 우리가 처음 구원받을 때 뜨거웠잖아요. Бид нар анх аврагдах үедээ маш халуун байсан шүү дээ, тийм 주님께 ээ. 너무나 감사했잖아요. Бүр эзэнд бүр үнэхээр талархаж байсан. 이런 나를 위해서 돌아가셨구나. Ийм миний төлөө насарсан байж тээ. 이런 나를 끝까지 생각해 주셨구나. Ийм намайг эцээ хүртэл бодож ээ. 이런 나를 사랑하시고 나를 구원해 주셨구나. Ийм намайг хайрлаад аварсан юм байна. 그때 첫 마음이 어땠습니까? Анхны тэр төржсэн зүрхсэтгэл маань ямар байсан бэ? 그래, 나도 이제 주님을 위해서 살겠다. Тийм ээ, би ч гэсэн одоо эзэн төлөө амьдрий. 나도 복음을 위해서 내 모든 인생을 주게 드리겠다. Би ч гэсэн сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө бүх амьдралыг эзэнд зориулъя. 우리가 그렇게 신앙생활을 시작했잖아요. Бид нар итгэлийн амьдралаа тэгж эхэлсэн шүү дээ, тийм ээ. 시간이 지나면요.
харин цаг хугацаа өнгөрөөд 그 마음이 더 커지고 더 뜨거워져야 되잖아요. тэр сэтгэл маань илүү ихээр халаад илүү ихээр тэлэх ёстой. 근데 내 마음이 왜 이렇게 차가워졌습니까? Гэтэл миний сэтгэл яагаад ийм хүйтэн 그 болов? 뜨거웠던 마음이 왜 이렇게 식었습니까? Нөгөө халуун байсан сэтгэл маань яагаад ингэ хурчвөө? 왜 작은 일에 항상 불평불만이 있고 Яагаад нэг өчөөгөн жижигхэн зүйл болгон дээр ингэ гомдлол гараад? 왜 교회를 엄하고 하나님 형제 자매를 판단합니까? Яагаад чуулганаа шүүгээд чуулгандаа гомдлоод ахын дүүснараа шүүх болчихвоо? 주님은요 Эзэн 회개하라고 말씀하십니다. гимшээ гэж хэлж байгаа. 네가 어디서부터 떨어졌는지 생각해봐라. Хаанаас унснаа санаа. 그리고 Тэгээд 그라를 떠나서 브엘사바로 올라오라고 말씀하십니다. Герараас явж Бершеба руу өгсөж ирээ гэж байгаа. 우리도요 신앙을 회복해야 돼요. Бид нар ч гэсэн итгэлээ дахин сэргээх хэрэгтэй. 자, 이삭의 삶을 통해서 Исаакийн амьдралаа дамжуулаад 하나님은 우리에게 많은 것을 교훈해 주십니다. Бурхан бидэнд олон зүйлийг сургамжлан хэлж өгч байгаа. 자, 주님 오실 때 정말 힘있게 사는 또 신앙을 회복하는 신앙을 회복해서 복음 안에 사는 그런 교사들이 됐으면 좋겠습니다. Тэгэхээр эзнийг эрэх хүртэл үнэхээр итгэлээрээ хүчтэй амьдардаг, эзэн дотор ч гэсэн багшаараа илүү хүчтэйгээр үйлчлдэг багш нар болоосай гэж хүсэж байна. 그리고 주님이 내게 주신 그 모든 복을요 아이들에게 나눠주는 Тэгэхээр эзний надад өгч байгаа тэр бүх ёроолыг сурагч нартаа хувааж өгдөг, 말뿐 хуваацдаг. 아니라 내 삶을 통해서 아이들에게 교훈이 되는 Тэгэхээр минь надаар зогсохгүй миний амьдралаар дамжуулаад хүүхдүүд маань сургамж авдаг. 그런 존경받는 교사들이 됐으면 좋겠습니다. Тэгэж хүндлэгдсэн, хүндлүүштэй багш нар болоосай гэж хүсэж 자, байна. 함께 기도하고 마치겠습니다. Хамтдаа залбираад дуусгая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 이삭의 삶을 통해서 우리에게 많은 교훈을 주심에 감사드립니다. Исаакийн амьдралаар дамжуулан бидэнд олон сургамжийг өгсөн талархлаа. 이삭은 그날을 떠나서 브엘사바로 올라가는 삶을 살았습니다. Исаак Бершебагаас холдон 그날 떠나서 브엘사바로 올라가는 그런 삶을 살았습니다. Керарагаас холдон Бершеба руу өгсөн явсан замаар алхсан мэлээ. 신앙을 회복하는데 많은 고난과 또 핍박이 있었지만 Итгэлээ дахин сэргээхэд олон төрлийн зовлон зүдгүүр байсан ч гэсэн 하나님의 선하심을 생각하고 인내하는 삶을 살았습니다. Бурхан сайн гэдгийг илүүхээр бодож төвчнтэйсэн амьдарсан мэлээ. 우리 각자도 삶 가운데 항상 하나님을 생각하며 살 수 있도록 도와주시고 Тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэн илүү ихээр амьдрал дондаа Бурхан таныг бодож 함께하신 하나님을 의지하는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. үргэлж хамт байдаг Бурхан танд найдан амьдрахад минь тусална. 오늘 말씀으로 귀한 교훈을 주심에 감사합니다. Өнөөдөр өөрийн үгээрээ сургамжлан өгсөн талархлаа. 하나님 말씀에 순종하며 주께 영광을 돌리는 우리들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхан таны үгэнд дуулууртай амьдардаг танд илүү ихээр алдарыг өргөсөн хүмүүс болоход тусална. 우리를 사랑하시는 Биднийг харилдаг 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа.